Vhabveledzi vha mitshini itaho dzigoloi vha vho navhela vhuponi ha kwaduduza afho sikwa mishumo ya zwigidi zwina kha uno ṅwaha fhedzi kha limaga ḽavho ḽiswa ḽa Ford. Limaga ḽine ḽa vha nga fhasi havho ḽa Hesto Harnesses ḽina vhashumi vha zwigidi zwa 7.2 vhane khavho ho anda vhafumakadzi. Izwi zwi amba uri vha vhaṅwe vha vhatholi vhahulwanesa afha KwaZulu-Natal. Vho Ramaphosa vha ri izwi zwi khou shela mulenzhe zwihulwanesa kha nyaluwo ya ikonomi ya shango. This investment, for instance, it was mooted in 2019, and now they've created this factory employing 4,000 people. So this is a major boost to our economy and a show of confidence in South Africa, and we really appreciate that. And now it's created quite a lot of jobs for young people especially, and for women. So our investment drive is showing real fruits. Valimaga ili vho ṱuṱuwedza vha sekithara iyi uri vha shumisane na muvhuso kha u fhaṱa shango nga kha mbulungelo khulwane. Limaga ili ḽi ita na u renga u bva nnḓa zwishumiswa zwaḽo u bva kha mashango a 48.